ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ha kami Islam, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo karihilan waktu sintuhan na to Rabbul Alamin. Amuyin supaya kapag sawsawahan na to in waktu ini, waktu sa lago-lago, amo na in lutuanan sing kita niyo dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in nikmat pag-agama. Sabi ito, mga katautay manghuran ha kami Islam, humampit kita niyo sarta kumawa pakanya simpal sukuan na to. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu inilang ta in pengajian na to, tupat da sin pengajian na to limabay, tungod pa amoy in ini al-amru bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Ito kaya hatihan na to na. At sumagawa doon ha waktu ini insyaallah ta'ala ring hayat suratul Anfal ayat 25 parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ini pagpahalli sin Allah subhanahu wa ta'ala ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala fitnah. In fitnah ini laung sin mga sila ulama, al-fitnatu hiya al-ibtila wal-ikhtibar wal-imtihan. Impiyanon fitna roon ha ini amuin uujian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin panulay-sulay hatiap-tiap nag-aaga mapatuhan Rabbul Alamin karena into kasundoon hay ni amuray mga sila bariman. Karena sinlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hakalabiyahan niya amin hilaray niya dahil hauujian in ipon niya kalasahan niya. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha idha ahabba abdan ibtala. In Allah Ta'ala apabila aun kialasahan niya ring mga ipon niya tukasun niya. Karena kitaon bang biya din in hugot sin pamogbog niya haamoy in laung ta daawan niya bat in siya Muslim, atawa daawan niya in siya mu'min, atawa in daawan niya in siya tao marayaw, na doon hay ni kitaon sin Allah Ta'ala bang uning pag-ianon niya marayaw, amo kay marayaw kabayaan niya, atawa amo kay marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo ini mga katautay manghuran ha kami Islam, biyata doon hay ni laung niya hali kamo. Hinang kamo taming singgin hawabaran niyo ring hapitna. Fitna amoy in di laung niya kogdanan doon han sadya im mga sila nakahinang sin fitna. Atawa nakahinang sin kalingugan, kahiluhalaan. Bukon sila sadya roonhan in makananam sin kabinsanaan apabila laung ta in Allah Ta'ala magpanaog sin inimulka niya ha tiap-tiap kauman. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. In laung ta paghalian ta hinangan tataming ginawabaranta karena laung niyawang jumaturon hay ni buko ning kogdanan sadya amoy in nanganyaya.
Nakanya yahakin hawabarannya, naginang pitna, at tawasimud palam simpitna, na di lang niya roonhan, bukun tartan tuhadya kanila kumugdan, laung sin Allah Ta'ala ay ilamu anna Allah syadidul iqab. Ipapatuntum kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin in Allah Ta'ala apabila magpanaog na si murka niya, doon hayan na lando pangsan. Inyan katantan jimatu hatimpo si mga kanabihan karasulan na kauna ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihi salatu wassalam yan daran pagsabuton si mga ini kakuruhan na to supaya makakakita ni pamintangan damikian inno alaihi salatu wassalam bang biya dinin tutukasan yan damikian inapo na to Adam alayhi salatu wassalam tiukas sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan doon hayan na nagtaubat siya pag-ubusin ini pakarajaan jimatu bihan yan na doon ha ini longta in perkala siyabot doon ha ayat ini suratul Anfal long niyaroon haon in perkala ini biyay takato di riwayat din kan Ahmad ibn Ambal baita himutarrif laung niya qulna li Zubair ya Aba Abdillah ma jaa bikum ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه وقال الزبير رضي الله عنه إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة lam nakun nahsabu anna ahluha hatta waqa'at minna haythu waqa'at. Laong doon hay ni sin ini mutarrib ya kau ama hi Abdullah. Uno na lang niya in biya mga ini di matong kaniyo, kimugdan kaniyo. Uno na inhinang niyo ha khalifa. Amoy in lang tapiasaran niyo siya, sampai miyatay siya. Pag ubos sa bihaan waktu, sumukat kamusin ini dugo niya, haamoy nakahinang pitna. Narunhan, laung sin Zubair radhiyallahu anhu, bunal-bunal tuod in kami biyabas sa namudaran. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayat ini, amo na in nabasa tahin doon. Damikian hajaman sin Abu Bakar Siddiq daran namo biyabasa. Jaman sin Umar ibn al-Khattab damikian. Hajaman sin Utsman ibn Affan damikian. Inyan daran namo biyabasa maita. Sabab sin ini paghali nila. Da sumagawa doon hayan laung sin Az-Zubair lam nakun nahsabu anna ahluha. Wala namo misan napikil nabistawat in kami nakalamud doon atau lamud haparkala yan makasud ha ini pakaradyaan yan. Hatta waqa'at minna haythu waqa'at. Sampai lang niya jimatu na kamu bihan bang biya din pagjato niya bunal-bunal tuod yato in baita sinallahu subhanahu wa ta'ala. At sabihan lang niya, lakad khawafna. Amuin inyan asal piag bubuka-bukaan na mo yung mga pakaradyaan yan, dahil pakaradyaan ini jumatulong ta. Dahil nakauna pa waktu yan to. Naamo yan to. Naman jariin kita niyo, mga kataw tayo manghuran, hajaman na to ini, biya lo paragbos, mataod na inpit na ini jimato, masi-masi pa yan magguguwa. In tutukasan uujian, sintuhan na to Rabbul Alamin, ha mga bariman, sa kaino yan, yari pa siya halaw man singgumi ini,
yan masi dimarakan. Dahil nga mga salago-lago pit na rakula, amoy ini tiyak bubuka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai nagdaak siya kasahabatan niya. Iban na sin umat niya katantan lamod amuin parkala long ta biya luparagbus bukon marayaw dungugon ha mga tao makahati yung mga pakaradyaan ini. Hadis sahih kabaakan ng kitab Muslim riwayat din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Kita kamu mga kataw tayo manghuran yung bugat niya. Pangdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papag-us-uson in mga kasahabatan niya lamod na in umat niya katantan maghinang sin ammal. Ammal amoy in tiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya. Iban sin daak niya. Karena inyan katan tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na labi luwa na tuod, doon hay nilang sin Allah Ta'ala, hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabiqu bil a'malis salihah. Pag apas-apas kamu, paglumba-lumba kamu, himinang sin amal salih. Hari parumatong kanyo atau jumato kanyo impit na. Impit na yan bang dumatong biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qaqita'il laylil mudlim. Biya lang niya sin tingian sin katigidluman sin dum. Hati niya, biya kita sin biyaytaan bang halawm katigidluman wayroon tauroonhan malapas dahil nga uno-uno na bang aun jumaturoon karinsanaan. Di ikaw makasakap marayaw sabab tigidlom bitu-bituan. La najata lahu fi hadhihi al-fitan al-halika as-sawad allati la yura fiha basisan minan nur. Amun long niya wayroon malapas ang bukmano siya bang dumatong impit na ini sabab yaon siya halaw man sing katigidluman wayroon lang niya, misan katilakan sa haya. Doonhan, daing haamuin ini. At supaya siya makakita, makatangkis bang aon mapatot niya tangkisan. Amuraing katangkisan sing kita, hauno kita tumangkis, doon haamal salih. Mag-amal kita simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya ko no waktu jumatuin parkala ini habang mayan kita halawm ibadat patuhan Rabbul Alamin. Amo ini mga katawtay manghuran hakama Islam. Karena amurayan ini hika lapas sinambu manusia dahil doon haamoy in kapiligruhan niya. Na, dahil habiyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy jumatupit na ini at tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Doon haon kakitaan mo law niya inhamok usog abutan siya simbulat may naatyaon halong pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-abot sin mahapon way na pag-iman niya in siya mahinang na kafir. Pasal sin nakasud siya palaw man simpit na. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. At awalaw niya, ini nagkupor siya hamok adlaw yaon, pag abot sinduman yaon,
nakabalik in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung fitna ini. Fitna, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ipagdakang niya na in agama niya. Sintiyo-tiyo laung ta daing mga halga daing dihadun niya ini. At inire sa kaula-ula, ini mahalga na kaniya indun niya daing sin agama. Amoy in mahinang sabab hikalapas kaniya dihadun niya ini. Amoy maranya lutuan ang dahon padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay biyeta doon ha ini si mga ulama, luparagbos, fitna, inpiang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papag-apa sa pasun kita niyo, labi na habulan ini, bulan, mulia, yari in ibadat sa lago-lago, Allahu Ta'ala in jumakasing kataan amal sin iniipon niya, asiwi dakula, wala niya piangandul ha mga malaikat, in ini tunggalon sin Allahu Ta'ala yung pagjagahaipon niya. Na subay in kitaronhan, ini puspuson tayong kaagi-agi ta, humampit sing karayawan, umalop patuhan Rabbul Alamin, amuin wayroon doon sat-sat, halawman niya, kana lawiluba na tuod, Allahu Ta'ala in naramo naghamatungan. Hawak to yan. At sabihan, subay kita matibot, habiya sin bulan ini. Nasa sumagawa lang si mga ulama, yakunu ma'aka fi salatil fajri, fi baitin min buyutillahi tabaraka wa ta'ala, tabhasu anhu salatal maghrib. Aw fi salatil isya, pala tarahu. Biyayta doon ay nilong niya, in kaaunan si mga kaibanan, iyan kakitaan mo siya hawak to sa bahayang pajar, pag-ubos doon haon, ha ini lang tahapagjamaa, ha mga kamasjiran, pagtawa ko ni masjid ini, bay sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ubos lang niya, pag-abot sin sambahayang maghrib, maglawag na kawisab kanyari mo na siya kakitaan. Atawa, ubos sin ini maghrib, sambahayang isa ramikyan, di mo na siya kakitaan. Doon hayaon, fil yawmi tsani, ghairu mawjud. Ikarwasin adlaw ay roon, dari mo na siya kakitaan. Bihan. Walladhi yalihi ghairu mawjud. Sampay adlaw ro kaing ni sa buhay roon na siya. Laong si mga sila, ay na dahab. Piya kay nabaha siya. Lakad ba'a addi na bi'aradin minad dunya haqir. Sabab yadto siya to'y nagdagang sinagama niya, amoy in piyagdagang niya halga tiyo-tiyo. Yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Diagang niya in agama sin Allah Ta'ala sin halga tiyo-tiyo. Impagyanon halga tiyo-tiyo doon hay ni, misan pa kaw nag-uulin bilyon mga kataw tayo manghuran, masirayan tiyo-tiyo. Mayta. Di mo kaingatan yung pangumulan mo. Natayma mo in bilyon pilak palima mo. Sin mahinaat. Di mo kaingatan pag mahapon miyukla sin manahot mo. Inyan, wayron makatanto sing kabuhi, mga kataw tayo manguran ha agama Islam. Allahu Ta'ala rain nagbabaya sin mga yan katanta. Nahasabab yadto, subay hadya kita, kumawa sin pangdaakan dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena impangdaakan niya, pangdaakan kato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin, ba't siya magdirihil pahala? Siya magdirihil karayawan kasanangan. Bukon Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daak sadya nagpasampay. Harap pa bang sa manusia, karena in siya ring hatumpukan si manusia, hasupaya maluhay maghati, hasupaya maluhay singuran ng kakahinang niya sababin siya manusia biada kato. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala siya nakapalabi-labi. Sinagama sin Allah Ta'ala, ang unuhad dyan daakan kaniya, na di siya magpalabi. Doon na hadya siya ha, amin biyayta kaniya, ya Muhammad, wa ma'alayka illal balag.
Ya Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya kau nabi, ya ayyuhar rasul, ya kau rasul, da'ak sinallahu ta'ala, wa ma'alayka illal balagh. In ikaw magpasampay sadya. Way parkala mo doon hayan. Di ka manjari, mangganap, di ka manjari, dumagdag. Sa inday hapit na ini mga katawtay manghuran, inagdagang sinakama niya, amo na yung mga tao nagganap sinakama sin Allah Ta'ala. Wala na piya sampay sin Rasulullah, piya sampay nila inyaon biya sa kaulola in Rasul sallallahu alaihi wasallam hayanat. Biya sa kaulaw lain Allah Ta'ala nagputing hapag-akama niya. Ubos imyanin Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ubos auntuy pa wala kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masihihinang si manusia dahil hawakto pawakto amo hindi mo mapatumtum sa babdukalan, mamungmung, ini manggual-gual, amo na hindi majatulong ta. Karena yung mga yan singuran nila habang sa Quraysh, hawak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nawag-tawag pa kampung niya, karena dia aksya sin Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal akrabin, na siya, way mahinang niya wat malaingkan magpasampay, tiyawag niya in kampung niya katantan, ang panyabiyaitaan sin siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayaon diugalan kailo in kampung niya kaniya. Biha. Na amo yato inji mato sampay, kaya ingatan nila na inyaon bunnal yata sin Rasulullah, siyaksian pa si mga sila amoy in laong ta ini hambok dahil ha mga nakura nila bihan. Ama sin Khalid ibn al-Walid, Walid ibn al-Mughira, amoin siyaksian niya sin ini kaptangan diungog niya rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin iya sumo niya na yung mga iban-iban niya kata, ini sin amoin long niya, inhi Muhammad, kaya sakupan niyo nagputing, lang niya way. Nakita ka yan. Hati niya, siyaksian nila in Rasulullah, wayron nagputing. Biha, kaso magawa, pasal sing katukasin, pangatayan nila, amuin subay maaka ding kabayaan nila, doon hayan kimangiin akibat nila, mga katawtay manguran, hakama Islam. Nasubay na to ini batukon impyang daakan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muzlim. Pag-usos na kamo, paglumba-lumba na kamo himinang sinamal salih. Hari pa dumatong maun kanyo inpit na, sa babang dumatong na inpit na, di na to kay ngatan bang biya dinimbo gat iban singgaan niya. Amuat to mga katawtay manghuran hakama Islam. Na, sampay impit na yan, bang siya sumampay na, doon na yan, mag-indaginis ng jumatuhamano siya in mu'min aun waktu makasud na pakakupur, aun waktu isabing mga kafir makabalik pa ini pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na inya to katantan lamod daing haamin tutukasan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nahasabab yan, ayaran na to in pakaradyaan na to hasupaya ando kaylo di maluppas in amal ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mahinang laong ta tindukanan sing kita niyo pakarayawan dito ha adlaw kana. Kana inyan di lupasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na damit yan in daing ha mga biyayta sin mga sila kasahabatan amuin kaya saksian nila hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin pagpasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyayta niya wayroon kanabihan nakauna rin kaniya buat malaingkan kanabihan karasulan buat malaingkan
kapatot dihil sin Allahu Ta'ala kanilain, magpasampay, iban amuin magdarungan ha umat nila pakarayawan. Sabta doon haon patarangon nila, hipakita sila imuna himinang doon hayan. Damikyan, وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ lahum. Damikyan, in paghalli, pag-anib, dahil hakatan mangi, amoy in hipapaingat niya kanila, ha mga umat nila. Naamoyan, in dahil ha mga kakahinang mapatot hinangon si mga ulama, nakahati si pag-agamamatan dahil Allah subhanahu wa ta'ala, sa taayaran nila in, amin ginhawaran nila ring hapit na bang siya, ini dumatong palauman nila. Iban pag-ayad, hari parumatong, karena inyan katantan, apabila si manusia, biya iula-ula in parkala, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto sadya rumatong in tutukasan sintuhan na to Rabbul Alamin, in ujian, in panulay-sulay, hakatantan amoy in nagdaraawa in sila tao mabuntol. In sila nagdaraawa tao marayaw. Kabayaan sin Allah Ta'ala tumarang kaniya in pag-ianon nila marayaw. Amo kain marayaw kabayaan si manusia, paginawabaran niya, atawa amo kain marayaw, piyag narayaw sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na amoy ato mga katawtay manghuran hagam Islam. Na subay in ini katantan, daing ha mga ayuputon na to, ini pa ginhawabaran na to, in subay mag-ayad pa kanya in hambuk-pahambuk. Nabiya na sin pangalian, talimabay, yan to, hatungod sin pag-ayad ta, bukon sa pabaranta, amoy in pamarukaing daing kato, amoy in pag-ianon al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amoy in, ini magdaak kita pa amin hinang, ini matarang hasara, karena biyayta sin Quran, biyayta sin sunnah, amo na in pag, ini lang ta panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, tunggalon isa-isa niya, way hikarwa niya, damikyan doon amuin di siya lumag pag-ibadatan dukaing deng hatuhan Rabbul Alamin. Damikyan day sab doon hayan. In paghalian deng hakatan amo na hinang mungkar, amo na in pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala riyad tumanjari hinangon. Doon hayan, ibansin, langta amoy in pag-ibadat na sinaki parukaing deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Tuway sa jatong galon siya, impanawhid, iban sing kaiklas, patuhan Rabbul Alamin, sarta in pagsirik halian, tangkisan, iban na sin pag-ibadat pamarukaing deng hatuhan Rabbul Alamin. Na ini ni kataan, bang takahalian, katinggalan in mga ini, sarta amuin di maig doon katuin, laong ta pag-anib, amin pag-anib bukon sa jakato, hawarang tayo mag-anib, buat malaingkan lapay yung tingkatan sa mayta, bang inpit na rumatong yaribiyeta, in katantan, bang jumatunain, go sin hinang sintaw maghinang pitna, malapay ingkatan, wayroon lang tarunhan, makapuas, daing haamuin, mulka panaugon sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabihan yan. Na sabab yan, sampay biyeta doon haon in mga pitna, kakahinang amuin ini pitna, laon niya nahambok harwa parkala. Pitna, malago doon, amuin laon ta, siyabot doon haon, laon niya majumla siya paruang kajinis. Fitnatus syahawat, iban fitnatus syubuhat. Atau fitanu syahawat wa fitan asyubuhat. Bihan. Amin kapitna-pitnahan sin amin syahawat si manusia. Amin nafsu si manusia. Bihan yan. Nah, dahil hapasalan sin nafsu ini,
naroon hayan na lumangkap long ta inpit na sumud palaunsin ini binaybayan atawa hula doon hayan nabangdi mag-inu-inu in mga sila long ta kaya panghanglaan mag-ipat singkauman doon hayan lapayon na ingkatantan doon han sin pakaradyaan. Naramik kayan long ta in subahat inpit na dahing ha mga pit na sin syahawat doon hay ni apabila makapagtawbat in mano siya doon han na in Allah subhanahu wa ta'ala mag-ampun daha ipon niya. Misan pariya di inlaw ta in nahinang niya. Dahing ha mga dusa. Hawang mayan, in pag-uno niya, in pagtawbat niya, magtanatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya, wasyahawa kathiratun jiddan. Mahma kanat isyahwa intaba minha al-abdu ila Allah tabaraka wa ta'ala taballahu alay. Misan palaong niya, uno in nahinang niya, dahil labay ring hasahawat. Apabila siya magtaubat matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon han, ampunon na siya sintuhan Rabbul Alamin. Wa in waqa'a fi zina, misan pen kaunan nakapaggina siya. Wa in waqa'a fi amalo qaumi Lut, misan pa siya nakahinang, biya sinhinang sin kauman hilut. Wa in syaribal khamr, misan pa siya nakainom alak. Wa in saraka, misan pa siya nakatakaw. Pamahma kanatil kabira, wa mahma kanatil khatar, minadzanb, intabal abdu ilallah, fa'aqla'a, wa nadima, wa amila salihan, taballahu alayh. Taubatun siya sinallahu ta'ala atawa ampunon siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Laong niya, in pagyanon syahawat, bang siya nagtaubat, in ipon yan, patuhan Rabbul Alamin, na misan palaong niya nakahinang siya do sa lagu-lagu. Biya sin hinang jina, biya sin hinang sing kauman hilo, misan pa siya nakainom alak, misan pa siya nakapanakaw, misan pa biya diinin do sa rakula na hinang niya, hatat kala, in yaon katantan piyag taubatan niya na pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta muna iangkat niya na rin haginawabaran niya yung katan na hinang niya di na siya mabaya magbalik sarta nagsusun na siya iwan nag-amal na siya salih na ampa siya na kayo taubat pa Allah ta'ala ampunon siya sintuhan Rabbul Alamin na amoy yan lang ta in amoy in ini dahing ha mga pangikat si mga sila ahlus sunna wal jamaah. Mayta, in ahlus sunna la yukaffiruna bil kabair. Di mahinang kafir in muslim matan-matan pa Allah Ta'ala. Haamin mga sila biya na sinasabot tato nagbing na pa Allah subhanahu wa ta'ala misal pa biya din nilang usin dosa na hinang niya. Kaana inyaon kalabbiyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalabbiyahan niya into kasun niya ipon niya, hasupaya kaingatan niya bugat gaan sin amal sin ipon niya, hawak to yaon. Inibiyaitaan kita sin Quran mahamul niya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafurar rahima. Buat malaingkan amuray mga sila nagtaubat, sarta nagparat saya namatan, in pagparat saya doonhan, nag-aakad iban sin pag-anggaw ta sing ginhawabaran doon na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin amal salih, na mga sila yan, gantian sin Allah ta'ala, in amoy in amal na hinang nila mangi, laong sin mga kaibanan mananapsir, amal nila mangi amoy in ini nakasuda sa hawat yadto in pagdina nila in pag inom alak nila in pagtakaw nila katatkala naguno na sila matan in pagtawat patuhan Rabbul Alamin
dihilan papahala sin Allahu Ta'ala inyad to hinangon marayaw in mangi yato kana sin pagtawat nila patuhan Rabbul Alamin. Wa kana Allahu Ghafurar Rahima, in kaaunan sin Allahu Ta'ala, in siya ghaffar, siya amoy niyaon kanya impag-ampun ha ipon niya. Na, ini lang ta in makabuka doonhan amo na yung suwahat. In suwahat lang niya pahiya akhtar. Amo na yung makabuka din katan kabubukaan. In amin suwahat. Mayta. Lianna al-qalb ida tasharraba as-subha tusbihu aqidatan inda sahibiha. Banglaw niya makasud in subahat palawn sin jantong sin manusia ang pasya inom sin jantong niya in subahat yaon mahinang niya akida tuan. Nabang mahinang na akida, mahinang na manusian okda, di mo na kahinduan, di mo na mapatumtum. Gamayan bamubaitaan sin katan hikarayaw, yang panasya dukalan. Amo sayan, mga kataw tayo mangurang, bang siya na hinang na okda, kaparkala pag-agama, pasal sin subahat, na law niya rubbama yaktul min ajliha. Aun waktu sambil makapamuno pa siya, dahil hasarab siya namin kaokda niya. Doon hayan. Pasal yadto nami kitargi jantong niya, inyaon. Aw, yuktalu huwa min ajliha. Aun waktu siya isabing mabunok, hawakto yaon. Liannahu yatasawwaru annahu ala aqidatin sahiha. Sabab impangatod niya habaran niya, kimukugdan inang niya. Iwin siya yaon na aqida mabuntul. Para hal inhinang niya wala kaya pangdaakan sin Rasulullah, inhihinang niya wayroon doon hayan jimato hajaman sin Rasulullah iwan sin mga kasahabatan niya. Naamo yan mga katotay mangurana ka ng Islam. Wa annahu yansuru bidhalika din. Sa tainyaon hipanawag-tawag niya wat inyaon lamud haa ka ng Islam, wahya fil haqiqa syubha. In kasabunalan niya subahat dakula. May tabi asesin naghinang agama, may tadi subahat, amin tunaon min Rasul sallallahu alaihi wasallam hayanat, amin tunaon min Allah Ta'ala putingan, amok subahat dakula. Subhanallah. Na amo yan mga katautay mangurahan hakama Islam. Na sabab yan, biya na sinagi ando, subay tuod na to ayaran, in ginhawabaran na to, paparkala, amuin bukon mapatut hinangon, doon na kita niyo manindukanan, haamuin piang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya salamat kita rin hakatantan, amuin kaliruan, amuin di mahinang sabab, hikarakang natuin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin pagdagang sin umat na kauna, sin Yahudi iwan Nasrani, na ini aun waktu ibanga sila amuin long ta imibog ha mga sila yaon na makalamod sing kakahinang nila amo nay makapagdagang sin agama sin Allah Ta'ala bahal ka tiyo-tiyo yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Na inyan ando kailo na murah-murahan impakaradyaan na to yari kita niyo halawom sin ini bulan mulia, bulan ipagtutuyo sing kita niyo, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, patauron na to yung ibadat na to. Ando, biya si mga kaibanan, di madya to habihayaon, ikaruhon sin liso, amin tumangkis dahing hapag-uno, tumangkis dahing hapag-tarawi, amin mahaba yung pagbasahon. Madto sila pa amin masamot biha, day da maubos. Na intiyo-tiyo tuan, tiyo-tiyo, day sabing pahala. Intiyo-tiyo hinangon mo, tiyo-tiyo, day sabing bayad. Imataod hinangon mo kimukugdan, na inyad to, mataod day sabing bayad niya. Na iwan bang sa pamamag-amutan sin inipagbas sa hapag sambahayang, aun waktu muklasin pahala, di matay mabihan,
kana biya simpagayon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsambayang sin uwak tiap-tiap tumundok parugo madtubihan ito nga sin u na inyang tuwayron na tumaknina in tumaknina hambuk dahing ha mga ayat sin sambahayang ando kaylo mga katawtay manguran miabot na sabin wakto na to na mamait kami halapal aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.